Priča se o nekoj plemenitoj vrsti konja koji kada ih odviše zagriju i iscrpe jahanjem, sami sebi nagonski pregrizu žilu ne bili lakše disali. Meni je često tako. Želio bih si otvoriti neku žilu koja bi mi omogućila vječitu slobodu. Kako se priroda priklanja jeseni, u meni i oko mene nastaje jesen. Moje lišće žuti, a lišće sa susjednih stabala već je otpalo. Već sam nakanio da je ne viđam toliko često, ali tko bi se toga mogao držati? Svakog dana podlegnem kušnji i svećeno si obećam, sutra ćeš jednom izostati. A kad dođe jutro, opet nađem neki razlog i prije nego što bih očekivao, već sam kod nje. Ona ne vidi, ne osjeća da pripravlja otrov koji će uništiti mene i nju. Ne grozim se od toga da dohvatim hladan, strašan kalež iz kojeg ću ispiti pomamu smrti. Ti si mi ga pružila, ja ne okljevam. Sve, do kraja. Tako su ispunjene sve želje i nade mojega života. Da tako hladan, tako ukućen pokucan na mjedena vrata smrti. Opet ćemo se vidjeti. Mi ćemo se već naći. I makar pod kakvim oblicima mi ćemo se prepoznati. Može? Može? Nemoj horat, dok ja to ne ulovim. Ozbiljno. Okej? Prestani se smijati. Može knem. Kako da se plaćeš, dobro je. Kao nek nije mi jasno zakaj su mi ruke crte. Neku što je kao moja duša, koja se objesila bez jakne. Faca, hoćeš zbuljenu facu. Ne. Samo onako, otvori oči. Samo se drži, samo ti trebaju noge visiti, samo se onak podigne, ne moraš doslovno visiti. On se podigne s rukama. Kako je ovo te? Hoćeš rađati na ljuljačku? Imaj tvoj pokušaj. A koji skliska je brutalno. Pa Daj, dobro.